Webare mnonga umurebi w'amakuru agenshonga wanyuma yo kubarukaho kw'indwara ya Ebola ubureberezi bwa Nkore burugireyo buhandike cyandiko kikoreka ngo hine binte bitarakore a Church of Uganda bitu Elizoba natayiraho kandi natayisa Diocesan Secretary w'ubureberezi bwa Nkore arahitunjere kutushobora kuko barebukire batekaho ibintu bitari bimwe na bimwe byo kwirinda indwara ya Ebola. Mukama simwe izina and Reverend Canon Edson Abaso muhandiki w'ubureberezi bwa Nkore hamwe mbabaza ruhanga kandi ninyenda kushobora ha kintu cha Ebola nk'endware barukireho obwire tubukabire buringwa ko nkanto manyangu n'endwara erukora kukakwita kandi obwe erukora kukakwita ncemanyi sangu tushemeye kujegendesereza ahabo kuba te kurabera mu moya yo ne kukwata ndijo yakukwataho ubundi aine shagama ubundi aine tutu ubundi aine amachwante nkebyo mwenu itwe nkobureberezi bwa Nkore tuteka tekirengu ihanga kurugayo nko kumurebere bayemereza Matters Day omukoro mukuru munongo gwa kubire gutari kwemerera konka president yayemereza omukoro ngo wenkimanyi sango hariho enshonga mbwenu mureberezi witu akwatanise nitwe twikiriza ngo tugendera umuranga gwa president tutakiyikiriza abantu kukwatwa endwareji okurabira kuhikanana no kukwatana nahabwecho itwe nkobureberezi tutireho engenderwaho turagumenti koresa kandi engenderwaho ejo erime bintu bitari byingi tukugira ngo twemerize okuramya ningo kushaba tugumizamu tukugira ngo twemerize zinduko zo mureberezi witu nazugumizamu tibyemerire konka twemerize binte biri kuretera umuntu yakwata handijo mwenu nko mu nzinduko zo mureberezi umurebezi nagenda nahamya abakristayo nabatahwengaro cyamanyisango yakwataho takumanya yabarwire ninga tarwire ninga shuna we yaba nazo myanya mingi no botarukumanya so tugira ngo umwanya gwo mureberezi witu na nabahereza kurwara ninga abandi bakabarwaza ninga bo bakabana bo barwaza abandi ikintu cyo kuhamya abakristayo tube tukemeriza akanya kake okusyo bwihangarira rgeyo kashobora rakagira ngo hatendware huireho ntobasagumiza muntu twaza ngo kutubire ntutwaza ekinde kitwemerize neco kushembera ninga shihole communion okushembera abo kubano kurumo kukwata abantu bundi so hati obuna kwataho tinkumanye yabarwire ninga tagizirata atarwire mweneco tujemesezo kugira ngo ejo service nayo tube tujemerize okusya obwendwareji